Pemirsa, penglimbakan kasus COVID-19 Kantun Nincap peringgalah hukum ukuran puniki. Kewentenan puniki mewawoh langkungan satak 6 dasa diri, ya diastun polih tedun saking erahina sedurungnya nih. Data Satgas Penanganan COVID-19 Bali nyinayang ring tanggal 17 Januari nelintang panincapan kasus COVID-19 kantos satak 6 dasa kali diri. Dadosnya wilangan kumulatif kasus sanikat tampenin Bali kantos langkungan selikur tali diri. Tias punika pasien kena COVID-19 taler sayan mawawah. Nanging nenten banget akeh yening sayang ring panincapan kasus terkonfirmasi ring tanggal 21 Januari war sekali tali selikur. Wenten 1 diri sanes sampun kejantenang kenak saking COVID-19. Dados nyani wilangan kumulatif pasien kenak kantos langkungan plekutus tali diri. Pasien padem taler kekantenang nincap antuk adiri. Dados nyani wilangan kumulatif kantos 500 dasa siki diri, luwire 500 ulung dasa pitu WNI, miwah petang diri WNA. Kasus aktif taler mungguh kantos kali tali diri. Cutet nyane wenten langkungan kali tali diri sanik kantun kerawat miwah mekarantina. Ipun kerawat ring 17 rumah sakit miwah mekarantina ring Bapelkesmas UPT Nyitdah Wisma Bima miwah BPK Pering. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.